I au I hikoi haere I roto I ngā kura, I ngā akomanga reo Māori, I rongo au I te hātipi haere o te reo, I te maha o ngā hapa me te puna iti noiho o ngā kupu, kua riro I te ārero o te tamaiti. Nā tērā I whakaro au me hanga tētahi hōtaka. He whakapākari ai te reo o ngā mokopuna, katahi ko te reo o te kaiako anō hoki. I ahu mai tērā kaupapa, mai I tētahi atu kaupapa he papa hau kōrero. Nā reira, I te wā ka kōrero te whānau o te kura nei mō tētahi huarahi, hei whakapakari I a rātou anō. I whakaro au, he papa hau kōrero, he kāinga kōrero, he e rua, he ōrite. Ko tērā pēr te timatanga o te whakaro mō he kāinga kōrero. Ko te aronga o tēnei kaupapa, ko te tuku o te reo, I te kāinga, mō ngā pipi pāupā o te kura. Ko tētahi mahi I au I roto I te akomanga, I whakariti au I ngā pikite I ono mō ngā kaupapa aronga, I ki atu au ki ngā tamariki tina. Whakarau papatika te mahi o te ata, e pānaki tō kāinga, he rereki etahi, katahi ka kōrero mātou mō ngā kupu, ka hāngai ki ngā pikitia, katahi ka ki atu au tina. Kōrero mō tō paki, mō te whakarere mō te kura, ka whakahu au tērā kōrero ki te ipapa, engari I taua wā te nungo ngā kupu, got my bag ready, brush my teeth, nā reira I hara tērā reo I te ārero o te tamaiti I taua wā. Ko te tumanako ia, hei te mutunga o tēnei wāhanga, me Māori katoa te kōrero. So some of the challenges that I've found with it would, in all honesty, is time. But you have to make time for it. I've been incorporating it into the routine, like as we're actually getting ready, doing the things. Yeah, I've been not making, but Aniwa has been more than happy to interact and place all the pictures and matching up the kupu and things as well. Ko te māhere tētahi tino rautaki kia whakarite I ngā āhuatanga katoa, kia kore te waka I tītaha haere, kia kimi I ngā hua I te mutunga mai o te wiki, te marama rānei, te tau rānei. Nā reira ko autira I whai whakaro me whakarite tētahi māhere mo te whānau. Nā te nui o te kaupapa, ko etahi raumi, he mea hangarau, me ki he ipapa. Engari, kei roto tonu I te pauaka ko etahi atu hangarau, papai rawa, pērā I te pokapoka. Ko te hangarau I roto I te pokapoka, hei timatanga, mena ka tīmata koe te pānui I te pokapoka, ki Wainganui I te pokapoka, hei raru kei te haere. Nā reira patu e te iro, kimihi te timatanga, te wāhi pai mo te timatanga, hei hangarau tira. Nā reira ko ngā pokapoka, ko ngā kēmu kāri, ko ngā kupu aronga mo te kaupapa. Hei iri ki tō pātū, tō matapihi aha rānei kia reti tonu ki aua rauemi magnetic kupu, kia hangai e te whānau I etahi rerenga kōrero, me rā wiki I ngā kupu. Ai, ko era te nuinga o ngā rauemi I roto te pauaka. It's exciting when a new kaupapa comes up, especially when it was working with our younger whānau members within the kura. For me, it seemed manageable in bite-sized pieces that Whaiawhi had made
a puaka for us to come and collect. And because I have an understanding of te reo, it was probably easy to slip in. I felt that I just really needed to support my daughter in her reo journey, and actually her te ao Māori journey. And being Samoan, I don't have my own language, so I really wanted to have her here so that she kind of had that connection. And obviously, if you don't have te reo in the home, then it's very, very difficult for the children to hold on to it. So that's why we're doing kōrero, and that's why I'm trying to be strong enough and brave enough to speak. Nō reira, he maha ngā hua I puta mai I timata te whānau, ki te kōrero I te reo Māori. He aki hoki mo era whānau reo Māori ki te whiu I te reo Māori ki te kāinga. Nā te mea, aha ko he reo Māori tō ngā pakeke kāre rātou I tino kōrero Māori ki ngā tamariki. E te tuatahi, ko te hua kito te mātua raru I a mātou I tēnei tau. Nā te mea he kaupapa hau tēnei, mō te whānau o te kura kaupapa Māori Otepoti. I hara tēnei kaupapa me ki kāinga kōrero rero he kaupapa no tērā tau, ka tahi ka haere tonu, I hara. He mea hau, nā reira, I te wahanga tuatahi, I whakareti I mātou I te huarahi. He patu I te whakamā o te whānau kia rere o te reo Māori ki te kāinga. Engari, ka tahi, ka tai mai tērā parari nārara, ka rahui katoa nā kura, nā hāpori, I hinga te kaupapa, I mū te kaupapa mō taua wā. Nō reira, e ono wiki anaki te wā kua whai huruhuru tēnei kaupapa I rote I te kura. Nā reira, he mea tino hau ki te whānau. He anō, ko te mea nui kua puta te ihu, hei timatanga. Kia hai nei, tino rawe te kaupapa o kāinga kōrero. E rote te kāinga ki te kōrero Māori a hau aha ko te pāpa o manaia kei kauri I kōrero I rote te reo Māori. So he tino urawa te mahi I rote te kāinga. But aha ko te nā rawe me o tēnei raitaki tino rawe. Morena ana. Hei kaha koe tēnei ata. Maranga. Ai. Whamahia. E tahi o ku wawata, kia reo Māori ngā whānau, kia reo Māori ngā tamariki, nā te mea ki te mata, I rongo mātou, I te nuinga o te reo Pākehā e rere ana, tērā te reo kawe I te kāinga, nō reira he uaua mō ngā tamariki ki te noho konei, I roto I te reo Māori noiho. Nō reira ko tētahi waku wawata, kia rere te reo, kia tika te reo, kia Māori te reo. Hei te wā ka tipu rātou, hei tauira wharekura, kia Māori noa te reo. Tērā taku wawata, kia whai huarahi, kia whai ara rātou, aha ko te aha ko he fireman, he beura, aha ko te aha, ka tae rātou, te kōrero tonu I o rātou reo, te whakarangatira hoki I ngā tūranga Māori I roto I te ao Māori ki te reo, aha ko tō rātou tūranga ki te ao. Tērā taku wawata nui.